na solarni uređaj kanal. Verovatno ste se navikli da slušate i gledate solarne stvari, a danas ću vam pričati o grejanju jer su usko povezani. Ovdje je jedna TA peć i merit ćemo koliko greje na samom izlazu, kolika temperatura najveće izlazi, jednu klimu i jedan norveški radijator. Klima je napunjena i sad ću uključiti ventilator da vidimo koliko izduvava temperaturu. Devedeset 92, oko 100 stepeni. Obično su te peći najtoplije ujutru, a sada je 10 ujutru. Sad pređemo na klimu. Sad sam upalio klimu na 31 i sad ću da vam izmerim koliko izlazi iz same klime nakon 10 minuta. A idemo na norveški radijator da vam pokažem odmah sada koliko izlazi iz njega, pošto on odmah greje. Znači, klima sada radi nekih 2 do 3 minuta, tek je počela ambijentalna temperatura, znači kolika je u stanu je 25 stepeni. Idemo sada gore. Popeo sam se pravo ovdje do klime da vam pokažem koliko greje. Trenutno je počela da greje i sad je 35, 36, 37 stepeni i to se polako povećava. Pa ću vam pokazati nakon nekoliko minuta. Evo je jedan norveški radijator marke Glamox. On greje uz pomoć grejača, a 1000 W je norveški radijator. I sad ću da vam izmerim kolika je temperatura na njegovom izlazu. Pratite sad ovo. Ja brzo moram da sklanjam ruku jer ovdje je jako toplo. Ovdje izlazi preko 100 stepeni. Uključio sam je pre 4-5 minuta i već greje sa skoro 100 stepeni. Biće preko 100. Ovo je super norveški radijator, odmah brzo greje i meni se iskreno mnogo sviđa. Vratit ću se i na klimu, pošto njoj treba jedno 5 do 10 minuta da ugreje maksimalno. Ovdje se diže još temperatura. Moj savjet vam je da termoakumulacionu peć punite preko noći. Kada vam treba pustite na izduvavanje. Po potrebi, naravno, norveški radijator u drugoj sobi pustite samo po potrebi pred spavanje, 2 sata da zagreje. Ako
ako vam je baš hladno, klima, pošto je klima dobro iskorišćava energiju, znači troši jedno 1600 W, a greje dosta brže, pošto ima ventilator veliki. Kažu da je dobra iskorišćenost. Idemo sada dalje, idemo na klimu. Da, ovdje sam pokazao, znači sad sam trenutno krenuo na max. Ne morate da okrećete na max, tu piše 31 stepen. To je kao ambientalna temperatura, kad dostigne se u ovoj sobi 31, on će da ga ugasi. Stavite na 23, 22, 23, ja to tako stavim, jer je to normalna temperatura. Već smo se vratili već sam se vratio nakon 5 minuta do 7, da izmerim klimu. Evo, već je dostiglo 27 stepeni i idemo na merenje. Prevatam sondu i pratite sada. Tu je neka polar klima. Sve su one skoro iste i razlika je u inverterima samo što troše manje struje i što mogu na -15. Klima ima veliki ventilator, zato brže zagreva od te peći i norveškog, mada ja bi klimu poredio sa norveškim. Evo, sad je uključila kompresor, čini mi se, pa da vidimo. Obavezno, ako vam se svidao ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte, znači prijavite se na kanal, kliknite zvonce da vam izlaze još ovakvih videa odmah i želim vam sve najbolje, pa u sljedećem klipu pišite šta želite da vam snimim. Pozdrav!